dore uwo muzi ushaka amazu bawubone muri video shaka amazu bitari gushyira muri zero. I can't change. Okay, maybe once Omezaye kuvugira muri video yanjye ngo ndi muri bisi, ndi muri taxi. Omezaye yihu. Hello beautiful. Hello. What is your name? My Chinese name is Cai Shitian. My English name is Xu. Okay, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Okay. Hello beautiful. Hello, I don't want peace. I want problems always. My country, we can say amakulu. To say ni hao, amakulu. Can you say? Amakulu. Can you say amakulu? Amakulu. Okay, amakulu ni meza. Can you say amakulu? Amakulu. Hello, nongeye kubasuhuza aho muri ku mpande zose z'isi ndabasuje cyane abantu muri mu Rwanda, abantu mwakomeje kunyereka ko munkurikiye, nongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya magiye gusohora video ibereka ati mu Bushinwa bayeho bate, bakora bate, bimeze bite. Uyu munsi rero hari imbeho ya danje, ndabona turi kuri 18, ubwo urumva biri kumara rwose harakonje. Nongeye rero gushimira abantu mukomeje kunyereka ko muri kubishyigikira rwose. I salute you. Mukomeze munshyigikire, abantu mwakanze subscribe, ndi kubona biri kugenda bitumbagira bizamuka, kandi uko bizamuka n'amaviews akazamuka niko umuntu aba kugenda agira gutya kabisa. Nanjye ndahano rero ngo bahe video. Abantu mwakunze kumbaza cyane ngo kuza inaha mu Bushinwa, ngo ni gute naje inaha mu Bushinwa bayeho bate. Ikintu cyo kuvuga ngo umushinwa bayeho bate, ndakeka mwaratangiye kwisobanukirwa. Abantu mumaze iminsi munkurikira, abantu mwarebye video zabanje, kandi mukaba mukomeje no kureba izi ngizi zigiye gukurikiraho, ndakeka muzagenda musobanukirwa. Ku bantu mwambajije ngo naje inaha mu Bushinwa gute, cyangwa se ni gute umuntu ashobora kuza inaha mu Bushinwa, byagenda gute, yabinyuza mu zinzira. Nuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya burya bucya bwitwejo. Ntaba ari wowe, ntaba ari njye, nta muntu umenya nyine ngo ejo buzaba bimeze gute. Nawe wahisanga nkuko nanjye nahisanze, nanjye ntabwo nabikekaga, ni kwa kundi uba warasenze ukabona ibintu biraje birabaye. Mbona ukuvuga ngo mwese murabizi, kugira ngo ube watega indege cyangwa se wava mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ugomba kuba ufite passport. Ikindi kintu cya kabiri, ugomba kuba ufite impamvu igiye kugukura mu Rwanda ikujyanye he mu kindi gihugu. Ibyo nibyo bintu bya mbere by'ibanze. Ubwo rero nakubwira iki, ushobora kugura passport, ushobora kuvuga ngo ushobora kujya kuri migration ukadekarara passport, byaranoroshye mu Rwanda, ukoresha irembo. Just nawe ugatrayinga nk'abandi bose, ukareba ko ibyo bintu byaryo. Ni ukuvuga ngo ikindi, abantu mwakunze kumbaza ku kintu kijyanye n'amafaranga y'inaha, ngiyo mvuze ngo amafaranga 9, ngiyo mvuze amafaranga 13, 25, ngo mba nshatse kuvuga iki. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha telefone yawe ushaka kureba ese ayo mafaranga mba mvuze, iyo mvuze ngo 15 aba arangahe y'amanyarwanda, bihagaze bite. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha telefone yawe ukajya muri calculator, haba harimo S cyangwa se frequency converter, ugashyiramo, uhindura ibihugu, ukaba washyiramo wenda Amerika, USA, ugashyiramo u Rwanda, ugashyiramo na China, ukagenda ushyiramo ibiciro bitandukanye, uhita ubona amafaranga uko abangana. Wenda niba mvuze ngo umugati ugura 9, uhita wandikamo 9 ry'amashinwa, ubwo ngubwo ringana nangahe y'amanyarwanda. Cyangwa se ikindi, ushobora gukoresha n'undi calculator ukabikuba bisanzwe. Gusa aho ngaho ibyo gukuba bisanzwe birahindagurika, kuko ibiciro by'amafaranga, uko amafaranga agenda azamuka yongera amanuka, bigenda biterwa n'ibihe turimo, cyangwa se n'ukuntu mujya mwumva babivuga ngo ifaranga rirazamuka rikongera rikamanuka. Ni ukuvuga ngo wenda dufashe nk'urugero nk'ubu ngubu, ndamutse mvuze ngo ngiye nko kugura ikintu cy'amafaranga 25, ushobora gufata iyo 25 nk'ubu ngubu igihe turimo ugakuba 195. Ufashe 25 ugakuba 195, igisubizo ubonye
ubwo 25 ukugera na 95 igisubizo urabona niyo mafaranga ari mu iki y'amanyarwanda. Kuvuga ngo rero abantu mwese mwakomeje kunyereka ko munshyigikiye, abantu mwese mwakomeje kunyereka ko rwose ibintu bishoboka, ndabashimiye. Nimwe mutuma ntacika intege, muri abantu banje uko nteza imbere, wenda ntawamenya nanjye ejo nzaguteza imbere cyangwa ejo bundi kabisa. Babinyereka ko muri abantu banje. Video rero igiye gusohoka, mukimara kuyibona mwebwe muraza kumbwira muri comment, muraza kumbwira mumbwire uko muyibonye nuko imeze, murambwira niba mubona abashinwa bakunda abanyafrika cyangwa batabakunda. Ni ukuvuga ngo inaha mu Bushinwa bitewe n'igihe mamaze na experience maze kugira, ubusanga hari abantu rwose bakunda abanyafrika, abandi wenda mugahura ukabona araguhunze, ukabona anyuze ku ruhande, wenda bishobora kuba bitewe wenda na racisme simbizi, cyangwa se bitewe nuko ari ubwa mbere abonye umunyafrika kavuza turiya muntu yakubona akikanga. Muri iyi video rero twaragiye tujya ahantu hamwe aribyo muri buze kubona, turabasura baratwakira, abantu barenze 20 muraza kubona muri video. Wowe kirasabwa nko kureba video ukayirangiza, ukareba uburyo batwakiriye, ukareba uburyo twagiye tugasangira, ukareba uburyo twagiye tukabyinana nabo. Muri iyi video ngiye kubereka nicyo kintu rero muri buze gusangamo uburyo abashinwa iyo basuye nk'umushyitsi ni gute bakwakira. Yego ntago ari bose cyangwa se nko mu Rwanda murabizi buri muntu wese agira uko yakira umushyitsi. Icyo ngusaba rero ni ukureba iyi video ukayirangiza, ugakanda like, ugakora na share. Abantu murebe iyi video cyangwa se abantu mubona video ukayireba ukabika ukana ntago ari sawa. Icyo mbashaka ni ukubereka video, nimba muzi video nayipostinze nagusharinze, icyo mbashaka niba bishoboka nawe kora share, gufata video yanjye ko wayishyira kuri status yawe ntacyo bitwaye, ko wakora share ntacyo bitwaye, ko icyo urebye burya na mugenzi wawe aramutse akibonye nta mutima mubi. Iyo ukoze ibyo bintu rero ubu nteje imbere, ntabwo njye naguhisha, ubu nteje imbere. Iyo nteje imbere ntawamenya ejo cyangwa ejo bundi nanjye nazaguteza imbere. Okay, ndabashimira rero niwo mwanya
umugisha, dore umugisha, dore inzu ushaka. Isoko ry'amamodoka dore kureba ko byazakunda oya bizakunda ni isaha itaraza don't worry bigereza kwihangana aho cyane gose hano bakora amabuye ari n'amabuye y'uruza yo mu radiyo Milani to Dubai, CBM, CBM, UPay.com.
parking. Too many people live here. I'm sorry. Now what was counted? 没有，但是我们等会儿要去宿舍。 Hello, beautiful. Hello. What is your name? Oh, my Chinese name is 蔡诗田. My English name is Shu. Okay, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Hello, bro. Hello. What is your name? My Chinese name is Shen Yan. My English name is Frank. Okay. Hello, beautiful. Hi, nice to meet you. Okay, what is your name? My Chinese name is Chen Shizhe. My English name is Anna. Okay. Hello, beautiful. Hello. What is your name? I'm Yolanda. Yolanda? Yeah. Really? Yeah. Okay. And you? My name is Jean Dodier. I'm from Rwanda. Do you know Rwanda? Of course. Okay. Yeah. In my country, we can say amakulu. To say ni hao, amakulu. Amakulu. Can you say? Can you say amakulu? Amakulu. Huh? Amakulu. Okay, amakulu ni meza. Can you say amakulu? Amakulu. 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 Hello. Hello. Amakulu. Amakulu. Amakulu ni meza. Okay. Hello. Why are you running? Amakulu. How are you? 你好吗？我们很好，也遇到你很开心。对，现在，我要问你，我要问你，可以。你多大？我20岁了。20岁。And you？我19岁。你说会英语吗？什么？你会说英语吗？会说英文吗？会的，我会。Yes. What is your name? My name is 梁贤礼。Do you have English name? I'm Christine. Christine? Yes. Really? Gender吗？ The English name is in my 初中。初中。 Yes. I like your name. Thank Do you have you. the English name? No. I only have Chinese name. 为什么？ He can think it today. Okay. Can you give me an English name? Oh, good. Oh, you want me to give you English name? Yes. Okay, maybe after this day, tomorrow I will give you English name. Okay, thanks. And you don't have English name? Okay, I will give you English name also. How old are you? 18. 18? Yes. Oh, you are too young. Yes. Do you guess my age? You can tell me my age. Guess. Maybe 20. 20? Yeah. And You look very young. Oh, and you? 20. And you? 20 also? No. Baby. No. 22. 22. Oh, wow. Oh, you look very young. I'm not young. Okay. I'm very happy today to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Thank Have you. a good time. And you too. Thank you. Bye bye. Bye bye. Hello. Oh. Amakulu. Amakulu. Amakulu ni meza. Okay. Ni meza. Nimeza. Hello Amakulu. Hello, Amakulu. You can answer ni meza. Nimeza. Hello Amakulu. Hello, Amakulu. 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 Can you answer me? Nimeza. Okay. Nimeza. Okay.